وقتی که نفهمیده بودم خیلی طاقت کردن نتونستم. چند بار دست به خودکشی زدم. خیلی چی کردم؟ که وزیرش در رفته گرفتستم در من. این زن پس از 2 ماهی رهایی از زندان تلاش دارد به زندگی معمولی برگردد. او به اتهام سرایت ویروس نورسایی مسئولیت بدن یا سپید به دیگران به 1 سال زندان محکوم شده، بعداً عفو شده است. حالا بیشتر احتیاطکار شده است. بسیار مشکلی دارم مثلا. ایست در فکر میزنه که مثلا بیماری بعد یکم جا کاری که خیلی مثال شما کاری وزمین کده میتونی یکم جا که یکم مثال کار میکنی که یکم کسی ضرر نرسونی ضرر نرسه. وی از روزهای سختی سپری نموده‌اش در زندان نقل میکند. با گفته‌اش سر وقت به داروهای لازمه دسترسی نداشتند، حالانکه میگوید چون این بیماران باید سر وقت دارو استعمال نمایند. مثال 1.5 ماه در سیزا بودم، 3 ماه 3.5 ماه در چی بودم جدا بودم، هیچ ندیدم. فقط همی 1 بار خیلی 1 پچکه چکو مخشر داره، برنج داره، چیز داره، هم خیلی 1 تای همه بیمارا دا تقسیم کنند. намояндагони созмонҳои ҷамъиятӣ мегӯянд вазъи гирифторони бемории спид дар кишвар нигаронкунанда аст ва ин гуна беморон ба дастгириҳои бештар ниёз доранд. рости гап мо бояд ҳозир ҳама ҳиссагузор бошем ва пеш аз ҳама мақомотҳои давлатӣ барои ҷилавгирӣ намудани ин беморӣ дар байни ҷомеаи имрӯзаи мо бояд корҳои фаҳмондадиҳиро зиёд кунем ва дар баробари ин мо бояд сатҳи маблағгузориро маҳз барои чунин оилаҳо зиёдтар намоем. ба қавли намояндагони ин созмон мубталоёни чунин беморӣ дар кишвар дар ҳоли афзоиш аст ва онҳо аз роҳҳои гуногун талош доранд кӯмаки худро ба беморон расонанд. мо тавонистем соли 2020 соли 2021 ба 100 нафар намояндагони гурӯҳҳои осебпазир аз ҷумла шахсоне ки бо ванемо зиндагӣ мекунанд хӯрока таъмин намоем. тӯли 3 моҳ ба онҳо мо тавонистем 1 лавозимоти хӯрока пешниҳод намоем ва мардум тавонист дар ҳамин 3 моҳ ақаллан каме ҳам бошад аз вазъи иқтисодии худро беҳтар намояд. дар вазорати тандурустии тоҷикистон гуфтанд табобат барои беморони спид дар беморхонаҳои кишвар ройгон буда онҳо талош доранд бо анҷоми чорабиниҳои гуногуни давлатӣ зидди ин беморӣ мубориза баранд. вируси норасоии масъулияти бадан ё спид бемории гузаранда буда ба қавли пизишкон дар сурати бетаваҷҷӯҳӣ ё сари вақт табобат накардан паёмадҳои марговар дорад. бино ба иттилои расмӣ дар тоҷикистон беш аз 13800 нафарро ҳамчун гирифтори бемории спид сабт кардаанд. бо таваҷҷӯҳ ба он ки на ҳама аз бемории худ хабар медиҳад ин омор метавонад бештар бошад.